Monna yo a ntseng a lwela go tlhaolwa ka lotso e bile le motlhami wa mokgatlho wa People Against Race Classification Glenn Snyman o latofaditse ka bonweenwee ba go itlhaola jaaka moAforika mme ena e le wa mmala ka tsalo. Se ke morago ga go dira lekwalo kopo la phatlhatiro ya mogokgo kwa sekolong kwa Oates Warren mo go lone a sa buang boammaaruri ka lotso la gagwe. Diforomo tsa phatlhatiro tsona di na le karolo e tshwanetseng gore o bolele gore wa lotso lefe. I'm currently in a dilemma because the Western Cape Education Department haven't come back to me yet regarding my racial lineage. And I want to again apply for online promotion post and I need to state my race. Snyman o ne a laletsa mekgatlho e farologaneng ya sepolotiki go tlhaisa ntlha e ya bogologolo kwa parlamenteng. The ACDP would like to thank Mr. Glenn Snyman for taking a principled position against race classification in our nation. We will be raising the issue for debate in Parliament. Our challenge is, however, that we have limited time for debates of this nature. We will, however, be doing our very best in this regard. Lefapha la Thuto kwa Kapa Bophirima le re le tlhoka kakanyo ya semolao mo ntlheng ya kgotlatheo molao ya tekatekano bosetšhaba jaaka e na le bokao bo bo rileng mo mafapheng a puso. Matlisisi wa sepolotiki a re Snyman o na le tshwanelo ya go se ikobele kaelo ya semolao ya pakaele ya tlhaolele. Clearly, there is a tension between the demands and dictates of a state bureaucracy which uses race classification as a statistical, originally it was used as a statistical data gathering exercise, has now turned into an exercise which squarely contradicts the spirit of our Constitution. Snyman yo go begwang a dira ka botswapelo kwa tirong ya gagwe o kwadile buka ka kotsi ya go tlhaolwa ka lotso. Letsatsi la bofelo la phatlhatiro e ya mogokgo ke la 18 kgweding ya Mopitlwe le fa go le jalo Snyman o gatelela gore ga a kitla tlhagisa lotso la gagwe mo diforomong tsa phatlhatiro.